A very good evening. Notice window gi dialogue sibiming tabiru puna makpu ahan bamakta dadongi HEEYAI LEIMA tongramna puna makpu taram nokchari. Notice window na thamjaba ngasi topic asi khanane na wi da thamjari ba ngasi topic asi FOCS Khongchat versus KUKI body singi warning hariba topic asini koigi how kiba March ki tang amada Union Home Minister Amit Shah thokiba order gi matung ina March ki tang nipan sidagi tongan ba national highway da natana khogi Manipur da leriba tongan ba lambi khuding mak amata athing ba roi loin mak chathok chasin yahalani haibagi order thokibagi matung ina amuk khogi governor Manipur gi governor Ajay Kumar Balana security review tawkibagi matung ina amuk khogi Manipur gi achauba khogi civil society organization oriba khogi FOCS na hairiba khogi Union Home Minister na piriba order sigi matung ina March ki tang nipan dagi tongan ba national highway madi akhugi tongan ba lambi sing thingbagi athing basi laitre loimak chathok chachin taholani haibagi matung ina FOCS na tang nipan da akhugi sanabati dagi akhugi kangpokpi phauduna KUKI na dominant oiba mhamsida Amit Shah gi warning inba oina masida peace rally akhugi punna hingminnabagi khongchat akhoi hingminnabagi paujel puba khongchat ama chatkani haibagi sem saba hojik punamak loire masida tongan ba KUKI gi khogi organization gi maikai dagi threat pirei threat tawrei masida makhoi gi separate administration pidri phauba KUKI inhabited oiba mafam singda maitai sing changapada tongan ba ki khangi khogi masida thoglakpa masa gi daita ogedabani unwanted issue thogasu masa gi daita ogedabani haiba warol kaya ma duga tongan ba lupni masida hari se young KUKI haiba ma dugi KUKI Alliance for Nampi Awakening Movement haiba Village Volunteer Eastern Zone haiba aduga paite taulai paul haiba lamkada aduga kotu masi lamkada gal laktala o masida bomna makhoibu FOCS ki akhogi mihut singbu welcome tawgani ka haiba warol sing aki khangba mayam am thami adumakpu leiba sigi phibam sida akhogi Union Home Minister na ayaba pikraba matungda FOCS na tang nipanda senapati phaudana senapati dagi kangpokpi phaudana KUKI inhabited oiba mafam singda chatoriba khongchat asi aikhoi leiba governor na aikhoi union government ki maikai dagi security kayamna masigi jackson thorang pidoribano aduga chatkadoriba khongchat asi masi kadai phog yona khoi thabak oina aidi activities asi karai phogba khoi gi positive oina changsin bangam gadoribano haibisi gi matang da khoi khana nei na budamakta panelist ahum khoi studio da langsin bidro leire ahan ba makta da panelist ahum sakaminga kona na takcha bagi tanja dong tang lojage ahan badai khoi gi pabung senior advocate khoi gi pabung KHAIDEM mani former chairperson MHRC pabung gutaram nokcheri ani subada khoi gi oja TH manihar president FOCS oja manihar busu studio taram nokcheri ahum subada khoi gi oja RINKU KHUMUKCHAM editor IMPHAL Times oja RINKU busu taram nokcheri yam nungai je oja humna isagi achin ba matam khara khajik tang kai thokpiduna hojik lei Manipur gi tangdu lei tadraba phibam asida nong gi thoiba thodok wathok sing sida khoi khana nei ne nabgi tang ta pokachari ba topic sing asida isa gi achin ma matam khara khajik tang kai thokpiduna akhoi isa gi oiba warol kaya ma thambigani haiduna akhoi gi channel asibu support tawiba sibu si akidamak akhoi channel gi mai kai dagi han oja hum bu thagat phong dokchari ngasi gi pokachari ba topic FOCS Khongchat versus KUKI body singi warning hariba akhoi gi topic asi ga mari leina han ba wahang se oja manihar da lak sage oja manihar tang ni pan da chatka doriba Khongchat asi gi sem saba se yam ba loiram gani ha gi thajab lei adumakpu KUKI body singi mai kai dagi di akan ba warning ni hojik tharai base adumakpu akhoi gi lenga ki mai kai dagi union akhoi gi government ki mai kai eduga akhoi government governor ki mai kai dagi di hojik phawa athing ba amadi kari warol di pirak pale oja manihar kamai dau government ki mai kai dagi thoi pa chat yaroi haibagi hairapati leitri governor ki side dagi koi ga
tunganda ko ki impan wes ki police ki makai de yar ga di masi mi yam dan chat piu khot piu na hari ado ko ju mi yam dan chat ke na taw si ko na tumina chat ma su phada ba hoi hoi za da ko na sum planong chat ani ko na ko mi am harau wa tare ko so ai taw dan mo na nan tare ko and the logi resolution to ki resolution number 1 da yauri ba yes yes Manipur gi lambi khudimak koi masida ayat apan pen dan loi mak chat alani na mana insure ma bi gi ba se da masida ayat apan per pa sing du koi gi ma yam na strict oi ba moi action lokot kan hai bani mana tham gi wa pham yes yes sina maram ora kan da koi moi ga andar se neng le na boi ningi ba da adu le na ba le na da du di up to koi u ba na tre ko adu sina maram ora kan da koi adu ga di sahi ani khara phara ka do ba sukkuina koi gi bumper zone na ma koi gi kadai kadai de si pai karana thamjan dana changba yaru draba chapya yaru draba ti matakta tungan tungan ba isili na haiba tare lambi se le ba koi gi ethics group sing koi gi marum apang jing ji unata ba su koi ra ba ko aduga masi ahan ba santi lakna ba gi khongthang ni haina su lobuna maram or kan dai koi gi keno se koi gi india lenga na su haidoi ba tarik nipan de free movement turning asi bukti haidri mo koina tarik nipan de free movement da thing ba piro haibane ba do siki pandam sida dudi masi pang satla kanda koi leiri ba side side ta lambi ge side side ta leiri ba koi gi ethnic group sing tongan tongan ba koi gi tribal koi gi singi sila nau sing unar kanda pungen pamanar kanda koi senapati de gathering tar kanda ma pham de koi punna rengam tominar kanda koi halak pasine koi na tawba plan se do sai sida KUKI gi lup tongan tongan ba koi phanaya me tawre se manga taruk sule do Delhi gi base KUKI na zu moi kana home department da kaida ada Delhi tam si chalan no makoi ji accreditation to wala pani company ka kai na to bugi pau lai adu bo koi na satoi si di koi KUKI da khana ba hobna ti hai se si hana KUKI isile nau chin ka bi ma thok tai koi na chaturi si di santi gi paujil puraga lairi ba chahi ani lal loi sanmam khangdana lairi ba kana gumana insan badagi mathong man khapna pa ta han re ba lairi ba pot mayam se masi amutang koi tangtu lai ta na bagi koi no du de koi na chakane na tawri se dona KUKI jing kina sauri si amarum da de masi sawam thok ta bani tongan tongan ba asigi KUKI alliance KUKI yang KUKI adugi bolos volunteer lairi ba adugi Delhi base KUKI adugi party adugi tulan kai kanu ka hai ba mayam se makhoi na sauri si sawam su thok ta bane ba adugi si matang jida ina amaga panjaningi se na si akoi gi mamang gi me gi tarik ahum da gi haurai ba KUKI gi lanje da akoi KUKI da koi na kari laluge se KUKI da akoi maitai na kari laluge KUKI gi apama da akoi maitai na kari athingba piruge KUKI je akoi na mathai kalage bane ba ko thaina na ga kana to na ga da 1993 65 matam sida akoi jing ji mori da gi kari da gi puto ga da koi se mafam sa ba moi ne na dominate lai ba KUKI na ga lai ta ba mafam jing jing da tor kan da transport to bir kan da koi gi sa ba ba te pivijara kan da thajandra hinga khibase adar makhoina Manipur da leiriba ethnic group kuntra ga mari manga leiba sigi manungda atai jesna kari ta tawdra kan ko maitai do jeli si kari gi masigi feeling se masigi wakhalon se masi kadai de la kuno pe no ai base masi di KUKI lu singba jingsina masi amtang makoi gi naron jing haiba tare angam si khangdre ba koi de pathau saw leba kampu se masi utang gyan dan ba masuma thau tare ba si makhoi gyan ta halakan da di si makhoi na pire ba pressure haiba tare ko hakani dupani lei pareng oina lenge adugi koi bomb pareng leng le ko ta dani ka kan tawri ba mayam se masi hairo eba to hajik su still aina hajari se ne ba akhoi na chaitori ba mission ji KUKI da kana hoba se pana te ba Manipur gi lei ri ba lambi ko gi national highway number 2 IMPHAL Dimapur lambi se masi matam kuina koi maitai haiba jati se maru na koi chatpa phangdre ba masi free movement tawni han ida lenga na duk amna pung na lawr bani na masi makoi na sigi full responsibility si lawrani ado itar ka de koi chalani chilino ma unaruni haiba ne koi gi pandam se adani KUKI da khana ba hobana te KUKI gi saubiri ba jingje masi saubam thokki sine koi da
अखोई ना कुकी के अगेंस्ट लाउर चक्का तब सुनते तुम कनो तो तब फिर साइलेंट मूवमेंट है कोई ना तौदरी से तो तौबदा वो आधा योरकांदा कोई की सेनापति योरकांदा मफम सुद लेरिबा मकोई की लीडर सिंह चर्च की लीडर सिंह तुंगा तुंगान बा कोई पाव फोन जगरे मकोई तौरकांदा कोई सी सिंह खरखा थकमिन नरकांदा कोई की पुन अपुन बगी लाइसन टिसन पुन तौमिन नरकांदा मणिपुर दा मुहना सुंबा इरांग सि लेतना तंगु लेता बलेबा ओइना नबगी दम कोई लाके सिने दुका हलपगी पादम सिने बा थमिसे अदो हजी फाउबदा ngसाइगी अखोई केनोन आई नहान केने तौबदा चकने लेपन मिसिदगी सुरसान केनोगी इम्फाल ईस्ट वेस्ट अखोई डीसीदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा एप्लीकेशन पिजे तो समाय तौदना अखोई शांति पाउजेल पुबा अखोई खोंगचत लम चटकनी मसाइसिदा अंगम मतेंग पांगबिउ अदुगा मसि चटपसिदा याबा पिबिउ हाइबामा दुगी सेनापति कांगबुपी की पी सेनापति की पी कांगबुपी की दी केंता हाइरक्ते उजि पाउदा दु सेनापति की दी मखोइना ngसाइ नुंदिन फोन तौरा मे खोइ कदाइदा थुंबिदोनो अदो खोइ नदम सिलमोरा हाइ अदो खोइ आमन कई दी पब्लिक ग्राउंड लेरिबा सुजामपुर बाजार मुगी सेनापति बाजार गिदो मदुदा सेंबिरा कांदा खोइ याम कोइना लौगदबा नते मतमसि अहलमन जुवानी अदुना खोइ खतंग पुनमिन कांदा कोइना मतम कोइना चलुदबा लंबिदो समाय तौदना लाकांदा कोइ सरफेस दा लाकांदा कोइ थेंगना सिगे नुंगाइ बदो तो पोक्तोबिना जेबगी वखलोनदोनेबा अदुना अखोइना चलिबा चतोरिबा शांति की पाउजेल पुबा खोंगचत सिदा खोइ कुकी सिंगसु अंगम मतेंग पांगबिउसिनेबा इन अपील तौजरिसे बोम थादबगी मोता नोंमै कैप्शन बिरपगी मोता अंगम मतेंग पांगबिरोबा यारगदे मकोइबु सपोर्ट तौर याउबिरोबा इफ मोइना कंट्री सिबु नुक्सिबा तारगदी लेमिनरिबे इथिंग ग्रुप सिंगु नुक्सिबा तारगदी मैतै सिदा येकना बोइना लौदबा तारगदी अदु मोइजु यौक्सन बिरो कसु काइदेबा अखोइ मोइदा याउदा पुनबा कसु पिदे अखोइ वेलकम नेबा कोइना तौजरिसे अदुना आई थाइ मामांग नोंग पंजगिबदो मोइना ngasi मैतैदा लेरिबा फुरुप कुंथ्राग मरी मंगासिगी मनुंगदा अतोप कनागुमा फुरुप अमतदा वारौदना अखोइगी मैतै खतदा वारौरिबा मैतै खतदा अटैक तौरिबा मैतै खतदा लान तौरिबा मैतै खतदा अखोइगी युम मैथार मैतैगी युम खतंग मैथारिबा दुगा मैतैगी इसेल खतदा मकोइना रेप तौरिबा मैतै खतदा मोइना हालिबा मयामसे मसी तौफम थोक्ति हाइबनिदा मसिदि ईश्वरना यारोयबा ईश्वरना यारोइदबसे मसिबु खंगबा मकोइगी अहल नमन मयाम लेरमगनेबा अरिबा कुकी मयाम लेरमगनेबा असुना मखोइना फजना मोइदि नोमाइजिंग करिगी पुनफम लेबनेना चर्च के पुनफम लेबने मसे मुंगतंग ज्ञान ताहन बिरगदि ओ खोइना तौरिसि कोइगी अरानबा खोंगथांग नि असुम खोंगथांग नते का काइसे सिमा खंगन बिबा मथौ ताइबा अदुना तना गसाकी हेक पोथोरपदगी मैथै हालु नत्रगा अदु तो न सम इनसन बतारगदि शांति से सिना लोइसन बना रो हेबनि लास्ट कंटिन्यूस मोर देन 100 चकी पे ईयर अदुना आइगी फर्स्ट राउंड जिगी तेंतन अदुम थमगे हाबल वहां नंतंग गाई थचलगी के खोइ चटकदोरिबा से ओनली खोइ फोक्स की वॉलंटियर ngakta oibra natraga atop karam organization gi di support फोक्स की दी अखोइगी से खोइना फेडरेशन हाइबनेना अखोइगी स्ट्रक्चर से तोंगान बा स्टेट लेवल की सेसो सिंग दुगा तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट की सेसो सिंग लेरिबा मयाम जन खोइना कंपोनेंट ओइना लौर कांदा कोइ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोइगी डिस्ट्रिक्ट कनोदा लेरिबा स्टेट लेवल दा लेजिसु चोबो मोइ यामना पॉपुलर ओइद्रगसु मोइ मागी कनोदा दा लाइन दा तोब मयाम यावरि पुना कुन गुमनि लेरिसे मखोइना सपोर्ट तोबने मखोइना सपोर्ट तोरगा सकदबने कोइगी चट पुतकुदब खोंगचत से अदबा अखोइदि अखोइ वॉलंटियर हातंग चलगा अदुम यामना यादन गाड़ी मंगा अमा तरा अमा चटकेना तरुमसे हजिस्ति बिसि अखोइ मसिंग थिबा ngамक्त्रे मिसे अदुना सिगी खचितंग दि अखोइगी सिक्युरिटी द करिता मखोइना कंट्रोल तौबद खरा वागद्रा सिमगाय अदुबा अदुना त्रगदि अखोइगी केनोदि अखोइगी मिशन दि मणिपुर दा कसेगी अमित शाहना आद लौगिबा मखोइगी अमित शाहना चेयर लौरगा फंगिबा तारिक 1 की मीटिंग अदुदा यावगिजे मणिपुर की गवर्नर की रिपोर्ट की मतु इना फंबा माले अदुदगी सिक्युरिटी एडवाइजर डीजीपी मणिपुर चीफ सेक्रेटरी मणिपुर अदुगी मणिपुर की मकोक थोंबा अखोइगी हाई लेवल की यामने इंपोर्टेंट ओइबा ऑफिशियल मयाम यावी है अदुगी आर्मी की तोंगान बा बीएसएफ की सीआरपी की मयाम यावरगा फंगिबसे मसिना मरम ओरकांदा दुदा लौरपो डिसीजन नाइबसे मसि अखोइ ऑनर तौबनेबा यस अखोइना मखोइगी ऑनर दुमै मावा लौदे ना तौरमगदी अखोइ चलमदबसु यायबा अदुबु आइना थमजनिंगिसे हौजिक मखोइना नेसेसरी अकन एक्शन हर अखोइगी स्ट्रिक्टली एक्शन लौखटकनी हाइबनिना हौजिक तोगान तौरैबा जजिक सुगसी की कोतुगी थोले आईटीएल पे थोले मोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौद्रिबोक्ति मखोइ अलाउ तौरै खोल अदु मोइदी थोइना इंटेंशन नोइ स्मार्ट चपे यारो अदु तौबु यारो हाइबगी वाफमदि थमक्तरी अदुना सिगुम्बा सि लैबनिना
अखोई गिदी थमक्तर दसु सुमबा मखोइना यानिंगदबा मा अपोज तौबा मा लाखपनिना अदो मोय इन द गवर्नमेंट ना करम लोगी करम लेगे हैबदो होय अदुदा नाइनर कांदा मखोइ द करिनो मोगी लोगे बो वफम द दम पुसलका मोय वारी साबियो बो अदा अखोइना सैसिदा अखोइना मुक लौदोरिसि मखोइना अखोइसि चंगबसिदा मखोइना अखोइना हें चंगबसिदा अखोइ के इन्फॉर्मेशन दि पीदे को सपोर्ट तो दु तौबिनोसे चंगबसिदा चटकदोरिबा मियाम सिबु ngang सेनबिदबा तारगदि अखोइना मखोइना हाइबा रिजोल्यूशन मखोइना ना लौगिबा रिजोल्यूशन सी मसी अखोइसु केनोने ना हाइरने बा मसी दि परो लोक्सन बने कोइ सेना बा लोक्सन अदुनि उजा आइन लाचनिंग संग साइ इनफैक्ट ये सम यूएस की डीसी गी केनो सिदगी सिक्योरिटी गी केनो से अका हजि चपचाना दे दुम पिबिरबा कोइ सिक्योरिटी सी आई ना कोइना निदे अदु मसाइ अयु सुम केनो पाउ थारपदा असम राइफल गी केनो मा खर चावबा nga ma lei mana baupire mana senne hai okay security si okay da tonga tonga ba BSF kari sila ka sakani adu ke warnu da satori si kuki khatang kuki kun koi mod bung dagi khara kanu buchu kang pu pila to pu paute ne koina khara problem ido sian tu ba hankat asar pasu kan to ni adu halak pasu moi thing ni wit koi ke manipur gi civil police ka thenne hai do koina di pi da ba di pi hai ba di koi hairu de aduna boina adubu athing boduma sarau pa ma pi do piroi da ba lairaga di natraga athing ba ma khara pining ba lairaga di asagi akoi gi SPM narba tonga tonga ba DC ki kari da ke changbe yaroi na na pau piraka da ba male aduna akoi chatpagi di makoina pi draga su andam akoi chatpagi attempt tawni okay aduga chatabadi yaroi akoina chatori si akoi gi amisa gi order du akoina obey tawrakanda respect tawrakanda मोगी लौरेबा अतकी खोंथांग सी मणिपुर दा कोइन ममांगी सही अनि फाजलक पछित मकोइन नोंगत लौरक तब खोंथांग ओइबा नोंगत मणिपुर दा शांति पुरकनबा कुकी खामननबगी कुकी लांजि लोइसनबगी अदुगुमनबा वाफम अमत यारक्तबा अदु हद मतंग जिदि कुकी गे वाफम खरा यारक पछिन मर पुरकांदा मदुबा खोइ काय खुमनबा उटपोइना सो वेलकम त बोइना कोइन खुंचे सि चटपनेबा होय तोमा तोंगानबा अखोइगी मरु मपांग लुपसिन जनो हारप यावि खतंग चोंदरक चटपि खोपियोना अदु खतंग चोंदबा हाइबसे सिदि एक्सपेरिमेंट तौबनेबा हायें सैसिदा चटप यादरे तरखाना कोइ लांगदोरिब्राबा नत्रगा चलनग्रका दा कोइ तुमिना लेदोरिब्राबा सिदि अखोइदि रोड ओपनिंग तौबनेम हम लोइमक यारे इंडिया लाइगाना हनाय तौरे एप कुकी नका सपोर्ट तौबिरगा दि सिल लोइरे हाइबनिदा कुकी ना सेनापति काकापो बिबोगदा डिस्टर्ब तौबिरत्रगदि लाइबा लंबी सि क्लियर ओइनेबा दगी अमना आइना सुम पाउताम दा ngaraंगजि का सुरसानपुर दा मोइ मीटिंग असोबा म तौइ तोंगान तोंगान बा MLS MLS जावि हाय तोंगान तोंगान बा कुकी कुमोइ काउंसिल दु यावि हाय एन कुतु यावि हाय दगी ITLF यावि हाय मखोइगी ngaraंगि रिजोल्यूशन दु इट मे बी चपचाना ngasi ai chapchaba दुगी डॉक्यूमेंट नि फंगति मोइगी लौनरिसि सिगी हाईवे सिमदि हाईवे नंबर 2 हाइबा तारे को सिदी अदुम खर थादोबा खर रिलैक्स तोबा कोइना हारिसे कन्वॉय तरोगा चटपा कन्वॉय जी करम बमिना कन्वॉय तगोदगे बु न्यूट्रल लेबा सिक्योरिटी हाइ मोइना हाइसे सिमदि कन्वॉय तरोगा दुम मोइ एनी कनो पर्सन दु चलनबा अदुगा चुरचामपुर तक लमका जिदि नो वन कैन इंटर हाइबामा अदमाइना लै अदुना मरम ओरकांदा आइना मुकसु सिगी खुदोंग साबसि लौजरकांदा कुकी अलायंस तुका तुंगा तुंगान बाय यंग कुकी विलेज वॉलंटियर अदगी दिल्ली की बेस तबदुबदि मोय गसी अलायंस का कना कना रो फमने न ताइ दिल्ली की मैते की कनो मगा नोंदिनदा मैते अलायंस का थादु कुकी का फमने थाय दो पाइती हो तुंगा तुंगान बा लाइबा कनो सिंगसे खोगी लुप सिंगसिना अखोइना चकदोरि बसे कोई मोइद खनबा हो नते अखोइ लान होब चप नते मखोइदा सोकदम पनगदम नते लंबी सिदा मणिपुर की लंबी सिदा अखोइ फ्री ओइना चप ngamnanabagi damakta अखोइगी चप खोंगचटनि अदन मखोइ अंगम मतेंग पांगबियोबा अखोइदि ओबेदि लोइन तौबनि को खतंग मतमसे अमुक चलोग यादरे ओबे तौबनि दि कोई मैते यमतन ngasi babude indiana afaba decision decision macha ama fajaba lobu kanda koi ngasi bokto objection tawdieba delhi na lobu kanda adu da tarik kun da thokiba nangi governor gi order jena nomai jingi maximum pickle sineba adu what about the hill it's the question Manipur di already loyal ko maneba ngasi bo ngarang babu da ngarang pung mari babu da pi ba kanda ngasi ra ngarang mari bi da 4,000 hen pi gara banaba adugi amana ina question amaga tawjeni khangjadri se kan rinku record rang bada male nawai tonga tonga na mantri yung khara da khoi ki weapon box ka kan thong da drop box da lai du khulai du di karai chakra ki sisu thigana ma thok ta ba sisu si paraga di 6,000 hen doi ne ba adu what about the hill
sisu khajitang yengbiu sini aduna Yes. India lengang na ataki lambi hangbagi namada akhoi masem hena nungsina dar ba thabak chelak patargadi India gi what is the mentality of Indian government hai base si masima khoi khangmin na jawab am matam chagi bas round join. Thank you very much, Oza. Yamna marik chumba warul thambiri makha chathaja boina I pabung khaide mani dalak chage. Pabung khoi handaki FOCS ki maikei dagi asigumba khoi gi Amit Sana National Highway to IMPHAL to Dimapur si lambi si khoi masidagi kai haini santi puba khongchat ama chatlani hai basida pabung as a senior citizen na moina pabung FOCS na lorei ba khongthang na si pabung basi positive ne haine loba yabra natragana nakal amaromda koi wakal sak manadabagi matungina tongan tongan miyogi wakal su dumak manadabana hai lauriba khongpham si FOCS ke khongthang si thumali haiba su dum yawi natragana amuk lairiba phibam sida masina amuka hena Manipur kairakadra haibagi question hangakpa su dum yawi do pabungi mot kari lei pabungi point of view tham Chome. Ojike freedom of movement, free movement. Si constitution da pidana leibani ko. Article 19(1) D da. Pidana taning bomba panda kundalai ta na leibe aba free settlement. Aduga D da na throughout the country chaning bomba panda chatpe aba. Subject to 19(2) gi 5 ta athing ba leiba. Si curfew le ra si chatpe yaroi. Si 144 ni noi manga de hana chatpe yaroi. Abu ki si gi jaga si ko mena abu hari bapung chokta na so phau je prime minister la ka do ri si jaga si chatpe yaroi. Hai ba government gi order amana thing ba natana atai di chatkadam na. Freedom of speech and expression na si so yada ba foreign country yagatina ba mi mayukta nganga ba nigi defamatory oiba nganga ba lepak thugaina ba haira ba head speech tawra ba adu already freedom of speech to yadea ba adu natabada chapta na freedom ai ning tamba state ama oiba pami Manipur se adu ba sovereign state ama under the constitution of India the labor pami haidana ina lauba khongba ase constitution na yaeba aduna hojiki D si da lakpa kanda masina hangai che for the last more than 2, 3, 4 decade chappe yaraga su yari da lut pa tawba du da tawba mayam na ko naga underground singna KUKI underground singna or lamento hen singna tawraga lakhre ba ada maji thingba ngamgi da bai wan hojik ti amuka me 3 degi hojik phawba 23 gi tha koni thoi hela aba hayang chit kulum doi su doraba asida chatok chachin yadadana government gi policy ama matam da Manipur government se leitaba da una tawba sanasiba na sasun tawre hari do adu maina tawba sai masi heta paningi adu masi gi port adu leibana center na yanchin da ba neglect tawba hairaga law and order din hoyi ni na ga no even court affidavit pe da union home secretary ye tarapti hairappa chunu chingba mamma leibadagi adugi port adugi manung sida meitei tabam khaisina Churchandpur da Tanopal da Kangpokpi da leramba meitei population si pula thangdorappa adugi KUKI population ni hairiba singna Churchandpur Tanopal Kangpokpi da alate meitei gi kanoda Manipur gi valley da Later, many things in Churchandpur, Kangpokpi, More, Putokiba. Sumaina transfer of population, community population, say, Machi Kaidokana, Lona Yada Bamong, Amada, Pritivi, Mutta Toktaba, or if Amagamaga Amaniko. Indian Constitution, Gimakada, democratic country, and the largest democratic country in Haidasida, Hindu, Muslim, Tamil, Aduga, Adaga, Toguma, Tamsida, Sumana transfer of population, Logitogidriaba. For the first time in the history of India, a democratic country in the Yauru of Matunda, I say, Masida, KUKI Jagadana, Miti Chamurano, Miti Jagadano, KUKI Chamurano. Haiba adu mamma ke tawdana lapadana ikoina chaidana audana khongdana penda bamo mamse mo amana traga amada Manipur mutamdegi Manipur government central government tawraga lakpan but tang mapandegi majority lena mayamna pamnadre haiba degi warabso mo also resign tawre hamje suspended animation tawre pura president rule gi
president rule macha amani ko ji kise adu de solution haibaduna kar chaw hai tare de solution di tawdu bo mande maram di governor na advisor hapte adu tawde kara thamu karimu de tha pharo manga tara sem parliament hobu hobo ngai do ribra adu gi film da leibani na chi gi film sida president rule do kanam tana pamna banna tra su ai ko gi ta sason leijadra ga di sason do kanim tawbangam da bo oraga di paralysis government oraga di patra bisu president rule na khatang di paidana mami mai di pangedana hoji ko ase har ga president rule support to bi wanate machi mami mamai pange adu yam kanna hekta ko thagal lo ba yadri ayang che hana ge hone bi tu tawra di adu bu ji ki mai pangana yonen home minister Amit Shah ji asina magi table da tawra governor yawarga chief secretary DGP adi BSF ki army ki adi adu labor security ki mari lena authority maya tawra ka phangre adu de tang toro phawba klai logolo madu klai pilip se aina ya banate adu pibdi nate madu state government na ngak pangam dawa central government na su in aid of the civil administration mateng pangbangam dawa adu no maram idana praja sing sina self defense private defense lo su ya bi matungina ariba khuju klai tawduna no maina kaba adi thang duna ya roi dabani na no mai do klai no lak para phoi bu to tar ain gi na ko na gi tawra lore hai no tawra ko da sarkar na su ya ba male adu no hoi na nge pi do ko yare adu ne tang su phau da pi khalo ko ni pan phau ba hai re adai di ko being a sanal si ai na hai ba ngak tan na te mayam cha har ko di cha rom de chang do uda ri chang do re ka do ba ngarang phau ba panam pe khare adu cha na ra ching de pp da bra tam dam ching to khar perong gani adu boy koi na khan ma du yong na pi da bra hai bi wani sumai na to re adu de gi di ani su boy na free movement share constitution da pi ba share masi hojikti centrally rule and Mr. Tawbol pak oirabani na governor ki through da tawrim mujike che governor na rule tawrim ko hana popular government ki rule che governor ki maming da tawi article 166 aduna chief minister suma ki council minister ki advice da tawba 166 hojik na madu lo thoga center ki president haibadi home ministry haibadi government of India ki BJP government sigi kutang man advice torga governor na mu pangthok da sisu hanana chief minister ki kutang da pangthok pa hojina home ministry ya somdi la ki kutang da pangthok da ne governor si anumakta kaman ne ba han mi popular government de government power leite only high mong hit to dan hoji ki sidi central na mupir avne chilma powerful ora central represent torga man direct pu dai ni alida agoge kanu hai advisor kumba karigumba hapkadamne ohum adu haptri chenati purati solution di mandre suspended emergency manga tarani thakai tha ma yabanina adu gumigi port ama lebedu da free moment toro aina hairabanina aina khanbada mane hana nuching mama ge FOCS na tawli ma ge michangi wanate aina sum inbada amichagi governor ki order se pangthuk ninga ba ange dai kon kali government tu jane koi bu mama pok te bi dong ni yen bi adu taw ho ai khara soi ga sne yare noi do free moment ya halage hai re ba hai ba ni na hai be in ba organization nama bharat sarkar gi noi na ain do ngapi gi hai ra ba ni na ai cha cha ge nangi photo do mang le thelaga Narendra Modi tha kuni thoi tumba nangi mamang do thelaga governor gi chu mang le thelaga we want peace simuk tharakadu mal edi khangdriko it is up to him hai me president cha una tharaga Indian national flag paraga mi cham chani chom changma lising manga tara asi chat pa hai se asi fundamental right ni egu ge fundamental duty ni ba asi da KUKI chin nau ching na tawle bi de KUKI chin nau chin jo hojik te ko de hai ning ni kali non honna separate administration tale May 2023 degi minister ani yaune MLA tarana separate administration do talo we have nothing to say government in ya do talo ni kali mai tai de tali de kan ai bu fu ngai no je phok ba ai ne pi ba ngam ro
ไม่ได้ด่า separate administration พิโยให้ดนะมีหาลิบสิกรีเนาะ separate administration จุไม่ได้เราไม่ตาลิจะว่าให้เราไม่ได้แต่นั่นแต่ให้เรากันเรากรีไม่ได้หาเราก็ตาลิบะ center เดตัวเกลที่ democratic movement ตัวเราลาหูเกลสุ central government ที่มาทับตัวเราManipur government เราก็ไม่ได้ majority people นู่นยังไงอันบ้าน big brother อาศัยหาเรากันนั่น center ที่ separate administration ตรงนี้ให้วิสิบุ center นั้นขนาดบันทุกประเด็นลาเลยบะอันนั้นใช่มันเนี่ยเราจะให้กี่ตัวไหมนะก็รีตัวบิ๊กนุ่มนี่ไม่ได้แต่ไม่เนี่ยแท็กตัวริสิบุเฮ้ยมาเจอเรื่องนี้เลยเมื่ออุ้มดาอะไรเงี้ยมาเจอเกตอันนั้นไม่ทาร์เอันนั้นไม่ได้เนี่ยนัดเรื่องให้ตัวมาเคลียร์ไว้กันกันว่า workshop อันนี้ตัวอีกคนเลยนะอันนี้กี่พูดตัวนั้นจำไม่ได้กี่จำไม่ทาตัวนั้นหาตัวอันนี้ตัวเดียนู่นเนี่ยแท็กตัวเดียไม่ได้สมัยนี้มาเจอ sovereign state มั่วอะไรมันนี่น่ารู้จริงตัวเฮ้ยคนกี่น้อไอ้เราไม่รู้ก็ป้าน้องทาร์ก็ได้คนอันนี้ท่าจินดูสุยาวริมเนี่ยบ้าไม่ได้กี่ดีอันนั้นมันเนี่ย attack ตัวเราป้าดูนะ defend ตัวมันเนี่ย we are the defender they are the attacker อาชีพนั้นพูดได้มุขชมจะละกันนะพัฒนาจะได้พูดกี่สิ่งละแม่มันปีโลกาสิอัตราสิ่งที่อัตโตมันทำมันตัวดีขนาดกันนี่371C of the Indian Constitution นั่นสินะไอ้คนที่ distinguish that สมัติปีอันนี้ได้กี่valley based ไม่ได้สิ่งไหนก็ได้ enclosed ตัวอย่างเราอีกโลกาเนาะโอ้ยแต่ว่าลานอัตราไม่ใช่ได้ being a senator advocate อุ้ยนักขังบังคับดี interpretation เช่ 371C ให้ไปสิที่ Hill Area Committee Hill Area ให้นำมาสักครั้งบ้างมาเล่าทั่วกันเพราะฉะนั้นนะอันนั้นเลยดีบ่าอันนั้นกี่ MLA คุณนี่หัวจิกช่วยเสียอันนั้นกี่ committee ไม่ Hill Area Committee ไม่ใช่มึงมีให้วันนี้นะ Hill Area Committee ตัว Assembly กี่ Standing Committee คุณบ้าอันนั้นก็เรียกว่า Repetition Committee คุณบ้าอันนั้นกี่อันนั้นมา Committee มาคันมันตารามาริมังอะไรดีละอันนั้นก็มันเนี่ยไม่จำนะอันนั้นกี่ Hill Area Committee ใช่มึงบ้า President นะorder มาทั่วกันตัวริบะอันนั้นมักนะคุยกิจเรื่องสิ่งที่ต้องอ่านตาราบนี้ไม่ใช่ยังจะจังไม่อาเดียนะอันนั้นจังไม่อาเดียให้มันเลยเจ็บแบบสิ่งที่ถ้าเราไม่ตัววัดตัวคนนั้นตัวผมมันทำมันตัวริสิโกอันนั้นหัวจิกหลักประสิทธิ์ government of India นะอัฟฟ้า step มาแล้วก็ชุดนั่งกันเราดินี่เนี่ย number one step motherly treatment ตัวแรก right from 1949คุยว่าน้ำดันเราเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วกันให้เราไม่เนี่ยบ้าอันนั้นรู้ดีพาไปให้มวยคุยนะตุ้มรู้สึกมีกับทอรักตันยาอะไรยานะchaloให้เราวันนี้นะอันนี้มาสิจัดตัวดีจุ่มเนี่ยบ้าเฮ้ยมีขนาดคุยมาลุงฟังแม่มึงมาใส่ช่วยเยอะนั่นแหละเองก็จะไปสักตัวริมโน่อันนี้มาสิจัดเราได้คนน่ะขนาดว่าหัวตาก็ได้ขนาดตัวริมโน่เนี่ยขนาดว่าหัวจัดที่มันเนี่ยเราจะจักขนมให้เนี่ยคนน่ะวิ่งเสนาบราดาร์มันจักขนมนั่นขนาดว่าหัวตัวบริดีนั่นตีไอ้คุยจำนะชันทีกีปาวเจลไม่พิเศษปนีเสนาปฏิกีการิโนบราวน์นั่นตัวต่างหากมินิมังตระบุลกดาร์มีก็อีบ้าคริสต์านกีโอยบ้าฮินดูกีโอยบ้าไม่เตยกีโอยบ้าอิสลามกีโอยบ้าไม่อันดูหักตัวมินาร์กันจามันนั่นตระกิสิงกลาสมุนทับมินาร์กันไอ้คนลักเกย์ให้เป็นอะไรไม่ใช่ยามพัชดโรสิดาคุกกี้มัมช่วยที่ตัวเด็กแต่ยังคุกกี้ให้เป็นมายังคุกกี้อันนี้ไปเตะกีอามาไปเตะตัวไอ้ลาปอลให้เป็นมาแล้วชิ้นต่างตรุกตัวเป็นอาศัยคุณไม่อามาชินะบอมนั่นเลยประเด็นว่าเราหน่วยจะ welcome ตัวเกย์นักการเรียนกับไทยนั่นจะให้ไปเสียบุ้งไปเตะขังบูอันนี้ยังคุกกี้ขังบูตัวคนนึงเด็กเบี้ยเงินหน่วยกิจนะ brother อมวยนั่นนักขราอมวยนั่นป้าบุงอมวยนั่นหน่วยขันนับเลยที่คุยเสียgovernment in jangi policy soy ba government mane porpugi policy soy beduna amani ko adu ke government ta ina si e ko chu lawri dana adai da no khoi da bete ne kari to do be no ba to ro kan che mi hoji ti loire e ko chu chat ke na khali chu sanpur da ai ga ko gi chan pin na dam nam tu ne sori ga na me gi sa se na hai nam ne na ngai ko ita mo yeng si hai le rim ni adai ge mane har gi di che ma ma khai mu phara braมาอาดุมจัลลันมีเลชิงกุมซาตัวยังแค่ตัวนี้ให้ตัวเมียบ่อะไรก็มวยน่ะช่วยลากันโคกุนน่ะไอเดียแล้วก็โคตัวน่ะแล้วได้คนช่วย advice ตัวแบบแต่อะไรจะช่วยกันเอ้ยจักคนจัลลุนมาที่อาชีพที่น้องไอ้ด้วยมามันนี่ยาละก็
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯌꯥꯎꯔꯦꯔꯒ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯇꯥ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟꯅꯁꯤ ꯆꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯁꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯂꯩꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯁꯤ ꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯀꯣ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯗꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯋꯥꯔꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯕꯤగ్ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯟꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯆꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯔꯨꯒꯅꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯨꯒꯅꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯥꯎꯒꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯂꯥꯎꯔꯨꯒꯅꯨ ꯈꯣꯡꯉꯨꯒꯅꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯌꯣꯔ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯣꯄꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅ ꯕꯤꯡ ꯑꯦ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯅꯤ ꯆꯍꯨꯝ ꯆꯥꯝꯃꯉꯥ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯏꯅꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯥꯔꯣꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯣꯝꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯇꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯤꯞ ꯇꯦꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯆꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ITLFꯀꯤ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯣꯇꯨꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ KNFꯀꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯄꯨꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯦꯔꯣꯏꯛ ꯋꯥꯔꯁꯤꯞꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ ꯅꯪ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯁ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ A organization ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤ Bꯅ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ Cꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤ Dꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤꯗꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯆꯠꯇꯨꯅꯅꯤ ꯑꯣꯇꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯨꯝꯕꯗ ꯃꯉꯥꯛꯅꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯇꯨꯝꯗꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ खर सेक्शन तुम तारेदना अदो मोजु खर सेक्शन चलो सरकार की सिक्योरिटी कनो से एडवाइस लो हाइदना अदुमायना अहनबदा थंके थैंक यू वेरी मच बाबू थागचरी मखा चथजबोइना आई ओजारिंकु द लाक्सगे ओजारिंकु की मोतरी फोक्स ना लखलिबा इनिशिएटिव सी मसी पॉजिटिव ओयना खनबिब्रा अदुगा मुक नाकलमरोमदा खोगी नुमित खरनी की ममांगदा खोई खुलाई सिंगरांग बिखतपगी से लोइग्रे पुंग मरीदा लोइग्रे अदो खोई लुपा सॉरी खोई लिसिंग तरुका कुन खोई लूटेड आर्म्स ना थोए अदुदा लिसिंग मरीगा चामदी बिखत खिबगी वारी लैरे अदुदा ngarang phobada kayam pikatlamga doino khangde adumakpu hauzik ta khoigi fox na chatkani habisida tongan ba kuki gi body singna yamna openly threat tawra isina di still makhoi makhutta khulai lei habagi achauba kaino ma khagneba evidence ma khagneba example ma khagneba zaringku khulai leitana bomna lei pareng sarga hokani haiba yabana te khulai leitana nakhoi any unwanted incident nakhoi gi texak chena khoi na pujagadabane haigadaba hairimo haimyam je still makhoi gi khulai si kai haini lokhat pasi yaudri makhoi da still makhoi gi makhuta khulai leiri haibagi achauba kaino ne mami ne bo zaringku sina takpadi khulai lokhat pada akhoi gi di maitai macha sing di kai haini order si yamna obey tauna chat pagi mami su tabana oigadra loima ayambana di pikhat khre haibagi thajabadi lei aduma puching dadi pikhatte haibagi achauba mami ne zaringku tarai bese zaringku kai thambini
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯣꯇꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯟ ꯄꯤꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯤꯞꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯪꯀꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ Dꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯉꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯥꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯒ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯊꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯨꯜꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯐꯤꯇꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯗꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯠꯅꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯎꯕ ꯊꯨꯏ ꯏꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯞꯊꯕꯁꯨ ꯊꯨꯏꯌꯦꯕ ꯁꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕ ꯇꯞꯊꯕꯁꯨ ꯊꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯣꯔ ꯈꯔ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯅꯩꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯒꯠꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯣꯚꯔ 5,000 ꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯝꯃꯅꯦꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯂꯨꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯝꯁꯇꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯝꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ 3,000 ꯐꯥꯎ ꯍꯦꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯇꯦꯠ ꯋꯤꯄꯟꯗꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯍꯟꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯅꯈꯤꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯃ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ
taukiba review meeting to the takiba aduga Manipur da santi por nabani haina mana local le hariba wafam singse akhoi kadai ba thajaga doino haiba wafam ma lakani Yes, very true. aduna central government gi rule lebani na central government gi keno na su yam kanba instruction ama piba batai hayeng release mapung phana chalan bi batai kai no da akhoi gi right le ba chatpagi akhoi gi la aduga sida santi wala sakadori bana aduga ina FOCS da su ina appeal macha amatang FOCS na organize tawga tawbani na haijaning bani na sida sida akhoi gi youth sing si amna akhoi gi sawi ba yam sawa le ba mayam le akhoi madu gi potu ma khara chatpasida yaw matam da yam sawa temper yam wangan ba de ngaktan kan tawba akhoi gi father wangam da badagi lawning ba khoning ba yaw da law kholu ba yaw ka da ba akhoi gi marak ta su dum fajana akhoi chatli sida organize tawdragadi yaw gi ba su yai adugum ba potu yaw gadi akhoi gi chatli ba peace release si sabotage tawga ba gi yam chaw ba macha amusu oye ba aduga hayeng hanchit si hayeng si chakadori ba release da karigumba makhoi dagi karigumba akhoi gi sabotage tawra aduga chalal latraba adudai da central government gi authorities sing na madu chalan ba ngamdraba adugadi akhoi da khange akhoi da thameba akhoi da tawriba 21 months 22 months ki akhoi gi crisis se it's a akhoi hana dagi haina releba mogi proxy war mogi makha da akhoi je tugai do ba haibu chumma bra haibagi maramdi aina masi haibagi maram su leyeba maramdi uzik another development yam laeba Chin state se Bharat pe merge tongna na bagi policy puthuye kaina MP oriba Mizoram gi MNF ki MP mana unarga chatlaga ma akhoi gi external affairs minister ga wari sang ga brief tongni kaina haigal ai ne ka you know the government later na Chin state se India da merge tongna ba honori kaina adugum bagi adagi adu merge tongari somda KUKI land gi plan moine ye iba map ka se chuma kadorin nina aduna adugum ba area aduda makhoina akhoi gi plan tawudu da akhoi Manipur da toksna ba wang khara ngangaga akhoi gi possibility dana ba honari bra haisi acho wang ama oirak na bai machak se hayeng release se hek mai pandra ba adu ergadi akhoi da Bharat Sarkar na minam me Manipur si tugaina bagi plan ama tawre haibase matom da automatically tholak pa wafum ama oigani ba aduna swaida aina hambagi round sida hygienic badi leiriba akhoi gi keno singsina chapi ga doriba singsina akhoi gi asaw bana thumal kan da heka ubu da hekta heka akhoi gi di lausbi question bi se adum tawi aduga tawda bu father badi adum mamang da di father lakani handakti kitang limit tu lam gi bani na adagi laita ba khot ba mayam legi adugi mayam do adugi potuma pajana haying FOCS na su aduma su control tawi gani na khalli aduga hujil leriba government sinasu central government hai tare sinasu hayeng gi FOCS ki release mapung phana chalan ga dabani hai base se hamgi oina sai doctor thamjake Okay, thank you very much RINKU yam namarik chumba warol thambiri. Thank you very much once again. I makha chatha boina ai ozamani hada laksage ozamani ha nakalamram da khogi RINKU na hojik panbiri ba hayengi FOCS ki khongchat asida khogi governor na protection pi dana chat pa haibasi nakalamram da Amit Shah na thamgri ba order dugi matung ina di protection pi bam thopani ha ba warol si so to kimatik chummi azadagi mu khitang na thairaga Amit Shah na tang na da thokri ba order sigi matung ina free movement si akoi national highway khaktana lambi khuding mak sida akoi achat awong sing amata thing ba laitre habisigi again sida nahan kotu na mu thingi bane ba sigi thi basina sigi mathakta mu Amit Shah na thoki ba order gi matung ina di mahak na haji basi hari ba thoi ba order sigi matung makhata ba react tawpa kangbu singi mathakta akan ba action lokhat kani haibane ba ado makoi openly ado su union government ga makoi gi mathakta react tawi bane ba still ngasi phauba union government na thamgriba order du gi matung ina hauji phauba KUKI body singda react any lokhat pam thokpa action amata lokhat lakta basisu masisu chingna ningai oibadi aduma oidabadi na tabo zamania sigi matang da zamania gi kari mod lai kari tham Taiwan ki resolution ki number 1 si
ꯑꯇꯩ ꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯧꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯣꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ngasi Amit Shahada magi parliament pamakanda tungan tungan MP mayam sila maunda kapsili ba bom mayam se masi bom si loina ba ma defense tau doine otherwise hoidra maki akan ba instruction leram kadar ba khali pau sina handagi tawrabani na aduna makoi suidra maki satpasi success hoina ba honor kani habaki thaja basu lai akoina su hoi asoi angam masidi honing di asu open yawbai sidi adar masi su sok ta basu ege da masi sok ta na ba natra so on bai base makoi makutal leibani na akoina masi madi ai swahim thamjagi adu loina na makoina protection piduri ni na sai aina sai thamjagi bado pi ni hai pi da basu yara makoina pre movement dong doro ni na moina pi da bata de koina jali se chat pa ya da ta ga mogi ki order do koi keno longti hai do ne india hai do ne ba aduna hojik phaubuda ngasai koi rinko ju thangi ba koi yam na chu thamgre ngasi kuki yingin loi ba ngasai gi tonga tonga ma ko tu su ngasi mu thok pani adum moi adum keno tor hai direct hai draga su adum hai bani makoi gi free movement kogi keno kogi tongan tongan ba separate administration nataga tongan tong moina ta ta liba demand jing tu pidre bogdi india na thai dina leibe yaro adu tobi yaro ka ne do india ge keno simoi obe tore kholoi na dum hai ITL su hai tongan tongan ba kuki gi keno su dum hai gare kuki zo council su dum hai rian jikche si hai ga su akoi gi di ngasai akoi na ai sai mamang gi raw na thamje gi bedo akoi di afaba khongthang lor pa du di india lengan lawra ga su amana lawra su ko dum yani na haibado ko dum obe to ni ingane haibane ba ko na ahan no pami si santi pora kan ma khata badu di hoi adu lakse ka da ba ta ne ba lo gi matu ina kari to bu ya ge haibadu di aduna hajik india lenga na chu choidra maki makoi gi akoi gi nusiba nusida badu thamur kan da makoi gi mamai shop ta na ba makoi mai thi da na ba ami sa gi keno si mai thi da na ba governor na piri bo report si sumna chat pa yana na ba gi da mak ta makoi khara tor kan hai ba gi thaja badi lai adu bo mioi ba si mioi ba ni do makoi ni kong kom na dum tor kan da adum khara tor pu su yai adu bo akoi di chali ba kam bu sing si akoi so han ba ya de na han ba ya de akoi na chali se peace ni na hai ba se masidi manipur gi governor su mamuta na khangbiu akoi na khana ba to bo ga di koi smai to na free da chakada ba na te ba ko ju dum kai no toroga dum chatpa ta utu par ga sakada ba ne ba adu ge wabam sule le te ngasai koi ge ring ko ju tham bigi ba yu ching ji ko control ta godam ne ba se masi yam tami adu akoi na tawri ba ngasi bukta lak da yaw ge hari ba du ge yaw ba lak ka tori ba ching ji akoi hana lap na ba koi pra briefing taw ngam dra ga so koi na tham dori ba koi ge moto tu di akoi ji yar ki silent ke no ne ko na chatori se asagi somdagi khara wangang ba ya ba mi du khatang khanto ka da koi kari ko mo boy sam ta law roi koi PS pa mi kai moi na du da wok tra kho tra ku ki sing tor mo ge koi do mo ge law mi na ba ta ba ne koi nung sin na si cha na zer si ga kai adu di to ba ta ba ne ba adu na akoi thoi dok na masima youth sing si control tong na ba du ma masi koi su khan jai koi ge manipur gi youth si di maru ina nungdang gi thabak si am kan ba ne mapu pa da ba thabak hai ta crowd se crowd hai ta mapu pa da na thabak to ba sima formal oina thabak to ba sima koi gi manipur gi youth sing jing si bokta koi mapu to phadri thola kan da le kai gi khangti lebak si gi khangti hojik su le kai gi thabak to ba kan da ataka nomai kan ba kan da le gi ba thatrai ko ni thoi muk se da kan ba kan da nong te youth sing gi dai ta se koi u de adu nungdang tholo rile chakan ha gi nauri par ka thole e ba se na sina sigi aki ba du le bana koi keno tong jege aduna makoi gi security ji ngasai ai mamang su thangmai ka koi na di moi di deploy kan ta piu hai di koi na chatori si di modi na keno Amit Shah na lau ki ba free movement ya halani hai ba se masida adugi free movement du dane koi na chati se sigi side gi la ka ba koi gi keno du di kari hai ba tare koi gi asoi ngam yaw dana ba ngak pa thin ba lamjing ba pu ba du di makoi gi sidi makoi ma thu e ga da ba ne
adu natana akoi thoidok na makoi da tawdaba yade haibagi pressure di pide adu bo sai sida mai paki bai base FOCS na silaga chatori ba kangpupi lana ga chatori ba senapati yau libai se masida mai pa ga saluraga aswanga myawdana manipur imphal yaw pai base si akoi khatana mai pa puna ti sidi india gi mawda ga se kapsala ba bo me ana kan thopang ngam gre ai na ngi tawrai si ai asum bani ko ga kai se si magi di utur magi di profit ne ba mai di credit ne ba mai di adu ba akoi gi di thoidona masi credit leite adu ba akoi na pambadi asum to biro ha bane ba manipur gi wayal se asum to biro kana na dali kana na sum me ha bado adu madi khangto ga thabak to bi ha base na hoi digi koi dum ek hobo digi dum lauduna lag base si ba boda dum to bi de ba hojik su akoi na chatra ga ju hayeng ip yadre na khale je pa kan da kai no maybe ke no da se mai da moi na kham ba khang de idan koi gi security processing ji ka manipur gi police sing ji ka koi kham ba khang de koi inna ba kauna ba to bi ai launa bi ai ma to no bi adu bo ma koi na ngam da koi ji chatra na khala ga su madu da la ka si koi ji phata ba du di ma koi gi badram ji di ma koi na dum sa ja ga da ba ne ba adu da moi na lauri ba ka sa ami sa na taw hane ba thabuk to pang thong pa ngam da ga di saw gra ba leibak si adu go home minister na taw da thabak taw ba ngam da ga di India si koi India ki home minister mai thire India mai thire na koi law ne ba adu na hojik sima koi da necessary action lokot pa yari ji mo koi lokot pe da bai wa ne ba hojik nan hek kano dagi tarik 1 gi matung dagi moina thoi ji koi kana gumba separate administration natraga koi union territory with legislative pidri bauti kana gumam ta koi changtuk changin to bi yaroi bamphal zon thamgini ka kaina su pong pong na hairi ba aduga India lenga ki sigu makeno je koi welcome to je koi masi kanu to wi ka kaina hairi ba dagi tongan tongan na sai sa chakani peace relay na chakani haiba sida makoi na karim ta ke sum yenga sum nu olai ba se asi bauta kem to ba se na masi koi zo dum khanai koi khana da ba ya de khanai adar masi khana bani na masi da phara afaba result oire makoi gi credit oire aduga ngasai gi KUKI sing su wakhan tare na koi na logani kari goma masai sida indana koi bu khana hana bagi hana masak ma pi bagi mong da koi lambi hange ka kai na hajan ba irailan ka hajan lamaga koi masi hana khana bagi masak uhen ba targa di koi india la ngakshi abu hana koi na koi khunai si lai ba maroi na koi maitai community sing jina koi amona ma koi da thaje bagi posima lai roi ha base masima koi declare to ne aduna ma koi haidina ma ke section na to kan ha bagi thaje ba dum lai section biu aduga amaka su ai gi sigi sum second awi khudong cha base lai di masi toina ai hambal appeal to da ba de ngasi KUKI sing na tongan tongan ba irei ba hoji mukta ju tongan tongan ba message saje lai ba khorum lai ba jingje masi makoi amtang gyan taw sinidan makoi gyan ta da ba tawnu koi na chaturi si na koi ge khanaba la pa nate khanaba la ga de koi ai gi khanaba gi pijon se na ga la kani ai gi pijon khanaba da sisna ba khulai pura la kani koi na chaturi se peace relay ne peace mission ne ai ba je masi ma mun khang bi oba masi khangna thabak to bir oba aduna tan manipur gi lambi da loina pakting thingba yabra ka kaina somna kana chana ga ga ti yaro heba toidona manipur si da ai gi lam magi lam se karimta ju phaundi kem leite kana na pibano khangte makoi na di hai makoi gi lam ne na adu karamta na piba leite karamta na authorized to leite makoi da aduna makoi gi tungi ahana gi previous se course makoi yengba ma thok ta heba aduna haye khona chatori ba se kotu ITLF natraga tongan tongan ba KUKI NP lairiba chusan keno da kangpupi da lengal lairiba kangpu jingche masina koina chatkadori ba relay da they love makoi gi community bu nungsiraba manipur gi leba pu nungsiraba india ji bu magi mama leba ni magi mapa leba ne khanda targati koina chatkadori ba relay da fully support to bioba aduna ta targati akoi su india lenga ta harne makoi ji india gi yengna bani aduna makoi ji athuba matam da crack down tarukan da manipur da leba ya ngano haiba se koi ji india karme matam da koi ai bi pe na pirane thank you oza khongchat ti pung kya da gi ga hau pung mapanda gi koi khong kanu flag up to ne flag up si koi na sum manipur gi han sum thir pa kan da koi gi aiga sam ka si koi ta ne koi mam khana bane doi da ta sa koi gi pabung sam hai da re ari bam sam se dumang se chala ko no jor ma e yam harau na kanu ta hoi nga ta la ge ka kai na bai ta le hoye da ma roi na flag up to le ge lam tha bai da flag up to se da mana na yam no idea za mai thame haidi khongchat simak su mai pak po oibiu thagachari makha chathaja boina I pabung da mulak sage pabung nakal amarom da ngasi tongan tongan ba habidi threat tawrei ba KUKI volunteers singi marak tagi village volunteers eastern zone dagi makoi ni irak pa warol am ka pabung thamjage makoi haibasi our demand for separate administration is not a political aspiration
political aspiration natte haire but necessity for our survival security and dignity adu da natana makhogi fundamental right mayam amasu manghalle haiba warol amsu yauri ba adu da babung nga sai thambi gi ba haidi makhogi separate administration tan basi maitai da tan gadaba natte akhogi state government da tan gadaba natte masi union government da central government da tan gadabani haiba warol thambi adu mak pung makhoi habsi makhogi survival makhogi security dignity makhogi fundamental rights se loi mak hatle haiba warol mak pabung thammi ba si matang se pabung ka pabung gi reaction se kamaina le pabung nam chumme hoji ki porasida center da taina bangam draga mapa mapu ori ba da taina ngam draga machin mano mayam ba ahan adu da sum khatna sum horaga sum thillaga thang paraga nongmai paraga nang hatkani nang togani nang na chana chu yamba nang popna chana chu puna mukcha e hatkani haina sum toraga di pot ado ta ro ya ba ko si kuki kunai da soi koina advice natraga suggestion toguni ni ba noina pami ba pot pun makto ekoi da ain phangalu ekoi gi human right nga u kuki jo people manipur da india da koi na lejara ba original ojara ba ekoi me amunga chelu haibo me am che government to india da hayo ba aduna tana mapa aduna ta wada na manaw to masina pamano na rawri ko sina mayam ba da 좀 보고도나 마야미게 좀더 좀 토가야 되나 마야미게 가도 좀 토가야 되나 지 아트 토프라이미지 뭐 쿠키 머로 방칭 잔타바 얌레리미고 아이기나 하이체 아이시 얌나 라고리 콩갈레 쿠키 puno 아이체 라갈락테 쿠키 라멘투 헨바 하이베시 시즈나 버니 아이나 쿠키 액트 오브 테러리즘 토바 모판데기 창악파 마니푸르기 석tam부 토가이바 팜바 separatist aga samsarmana nong mahagi aba ibo mani kuki separatist ayune tongana moing khaido haidana kuki lona makina taba haidana lapane aba ada hojiki phonga hairage kuki lagle chai bai chil lau sing kari waramba political party ki leader waramba mp waramba waramdaba assembly da leramba dgp waramba adu ips is oiriba waramba punamakta wakal taraba punamakta aina appeal tongni aba noige mo panga moina noige senior citizen moina elder brother moina friend moina or younger brother moina kari noi kon to itu ko ere do ko ina biji ina kari noi separate mission pamera ga phangpang da bu ai haibangam de ko adu pamera ga na na hamba mete da sum etek to bu sibu prithvi ke karm le pakte chanam ge na mete na han to bro already mete mayuk tai ko le ge ba le te ba ko april aga me ahum kulai paira ga release le adu de ge kanu ge forest ki office mete lon mo ko lon le puntara ma khai de ki tore tra ni phung ada tore me om de mete driver ma kong pa na kaw re ko le mam tha do re matam de kanu thing dri adu loi na mo chi tore ade aran mo pa mo lok sil laga noi gi centenary ge che mete na tha ba ne ma phang gi pong yi mu bu la amine tha ma ni ma tung da ai ngon interview tong ni har ga te bu to de na why you ban nangi noi mete kanguna asigi get mai thar che kari no ai kari no hangi du bo mo no na re nang si bai so ra ga la na ha yin na ko na sing dong na re tha kari mamang da na tro kana ino workshop ama mana ka de le ba ama de ki taya lo ra ga thai ha na class ka le gra ba among the kuki community mark te gi adu de adu na maram oi da na moi na hai ne ka nan delhi da ga to ba interview de ko adu de jiki newsman dona buding ang gra moi kum ma da khar ona gra kan se popi tham khot pa ga se ate puna ma na thai na an mi tok thok kare ba ko adu ni noi su yawi da na ga se hoi adu na du adu gi potu da yam na mo ta dre ni chida ma sakada na tha ja ba tham ge ra tham mo ra khoi ge noi ga ari ba kuki original hai ra ge 61 mamang da le pa government hai bi mutungina 51 bo hai ate asida le pa chim do de children no cha chani hai da koi khalle ba noi gi mi ka mp thagat ki be yaw ra
नुई मी क्या एमएलए थागले नुई मी क्या अतोप कम्युनिटी के खानबदे कोई न खामदना कोतना मैम तौला करिगिनो मा नुई क्या अदुदे नुई जाब 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 से छावगना बारना अदुने नै मैते कम्युनिटी द सो आइना हाइनिंग छावगुनुसी कोतुना तो महाइरेना धमका तौरन महाइरबा आइटेलम ना महाइरे केनम ना महाइरे दै कोई हुजिति आई फोन हाइबो होरगे छावगुनुसी हेक्तो खुंगुनुसी हेक्तो खुंगुनुसी ना गाइ चिल नौ लीडर खरन हाइरे एबको करिगिनो सुमाइदन कोतुना पॉइंट निपान पेरगा दु तौरे अदु नुई ऑर्गेनाइजेशन अमना हेक्तो खुम्मिसी करिगिनो अदुसु चुम्मेबा हेक्तो खुंदौ नतेबा ओइरोइदबा डिमांड तौरगा आइगी नाउना आइगी चाना तौर समुद्र मायादागी दलान अमा साबियो इजु ओइगद्रो नों अदुगी नुमिचिन नोक्सुलम न थोलो मदु थोंद्रिंगै दे कोइ खोलाई थादो ओइ सि ओइगद्रो आइना कुकी चिलनो लाइला सो हाइबा इंक्लूडिंग मिनिस्टर एमएलए सिंगदा अपील टौनिंगी separate administration in the form of union territory under Article 239 of the Constitution. Haibise soire no itu lalen haibdiate 239 di union territory PB genate 239 di union territory ki function karmana function to woni kai kari sengwani legislature ran kari sengwani haibaduna ba sidi union territory lairba kanda to godabna ba 239 sidi noina haibdi Article 3 semdo ka haibana ba Article 3 di semdo pa yaroye in the case of Manipur Jammu Kashmir babu yaiko mai marje egemengi manula changi banate instrument of accession da tawgi bani aur Maharaj Dira Hirab Singh na Nehru da ai koi lokshin biro na tudi Afghanistan ye tribal sing hat ke dore changi bana ba but Manipur Tripura adudagi New Hyderabad corporation lan torga namdra lore Manipur ga Tripura ga lehori bisina koi agreement amiki makhadu hoi agreement noi khani yanungde logi matamdugi legality and constitutionality leite habitun amaniko but idi iyaba hoi agona to udare अखोई की मजे एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट में तो गिब्से मजे कॉन्ट्रैक्ट थुगाई रे अने भारत सरकार की मथकता आर्टिकल 143 सीजन नरगा अखोई मणिपुर की मजे एग्रीमेंट से अमुक अन रिव्यू तो बियो मदो भारत सरकार न ngam ba सुप्रीम कोर्ट न ngam ba अदु रदी सुप्रीम कोर्ट के आया बम लुबी होइना प्रेसिडेंट ना खादरगा तो गदमने बा अदु ने बा मदु वफन द होजि माम खनर इसे 143 की मतुंगिना मणिपुर के एग्रीमेंट से थुगाई रबनिना अमुक हमने रिव्यू तौरगा भारत के तोके है बनते को रिव्यू तौरगा अखोगी नंगा आर्टिकल 9 दा आर्टिकल 5 दा थबक हाप खुदे मुत मणिपुरी सिंह खुदों चाब पिगनी हाइबसि में इंद्रे अदुदगी स्टेट सिग वेलफेयर दा नोय नंगा चेनन तौगनी हाइबसि माय को नदी फजना तौबिद्रे न कली अदु मजे के नंगी पॉइंट 5 पिरि बादो थुगाई रे बा नोयना एक्सेप्ट निंथौना कस्टमरी येंगदबन हाइबदु नतना लेमो पोट पुरमगा सिटी थुगायरगा इवन प्राइवेट पर्स फाव कथर कर होय जो कथलो निंथौगे सोनम साथंग यारे अदुदे इरिबा मैमदे तौबिदरम नि हाइना दोंग द बाय कोइ खनसे हाइदिम ने बोट हिल्स एंड प्लेन मणिपुरी पुरमगना मारता अखोई आर्टिकल 1 द यावरिबा दु माइनस शेड्यूल 1 द यावरिबा दु माइना 22329 बो रमनी 27 हाइदिबसे complete oina merge to bana ba namdana singi bane bu haira su ya bane bu haira su adung haidu na ba hando chu adung ye hando kadam na ba aduda article 3 season araga machedam loktoga machedam hapchin mangami ga ya Manipur dati hoi tongge na pangna khoge aina ya dab to singi ga di khangde ko ain in the international ki norm mayam lady Geneva convention lady treaty gi lady amag lady leipa amaga maning tam leipa ni puni ki bedadi madu thugai be yati haima hando gan pro hando na barma haina jona chimro em ai sando ke dor aduna hoji ke loksala kujda sai do khar sang lo to khre hoji ke river sida bhap taminasi Manihar go to show being an elder brother in a suggest or Akai Togono, Hamjin me pulling sounding about Togono, Aduga, Sarkargi, Maina Aga. Can you get the Mutta and how we do him know? Say it is the bounden duty of the government through popular government, popular government, later President Mugi Kutanda, Governor Kutanda, to protect the right to life, liberty, protection, and other measures. Nakshan Gadamnaba. Other day, I know I'm saying, go manage a pay address, every process now to the thing. Yes, stop.
lam helunu mala adu de adu ge phone do ma lakchani ai sidi ko men thing ban kari ki thing mon ko na lakcharani thing dra ka de fajana ngak sing da me ba fajana ma to na ma cholum ya ro ba do ada to bu de am sulai ko gari na tak pa tak sum ai to ne na hai du ti ai tak to kar ga di ngai ro adu su ta han gun se ba ani ngai kai da ba kai da na ba honaro adu ga ning chi jana gari na chaka da orang wani gari de masing chi da na chap cha na to da na gari di mong ta na torga plek kari kari to bo la na ama masi na ru no international plek ai ge suggestion ni ko lo da bo ne wani President Gadu Thadana Government of India gi Amit Shah Narendra Modi Manipur Governor Gagi Kanoga do Ngamagadi my photo do Haptana Aduna we want justice highway Maminda we want peace Haidana Kona being a citizen Moina Kona do man advice to Ningi Mina Kanaba how also Komunu where you white my hide to make an hour to I need to allow the Yaura Kanaba as we are engaged Patana but what no adoga government city and it's a payroll Chipana city and it's a payroll had that with the stop to the mukna than a corner than a swida we protest over the women the mine toruno thing to my am the kangani as the thing they're gonna my partner to chalo hide than a sumana convert the thumbjack. Okay. Thank you very much, Pabung Thagachari. Lushila Paday, Zarinku the Lakchagi, Zarinku Hojikse, even a quiggy. Union Home Minister Amit Sana local labor koigi initiatives issue koigi Manipur the peace restore tawraknaba koigi normalcy laknaba gidamakta adugumba khongthang amakhakni sumai tawdana magi order gi makhada mo koigi FOCS ki maikai gi su peace initiate tawnaba adugumba step amakhakni sumai tawdana lairiba chahi ani phazalakadoroba koigi tangdu leita daba unrest oriba sigi phibam sida koigi Sumaina Amit Sanaga Sigumba order ama tholakpa dugi mathangda FOCS naga sumaina initiative ama laura ingegi chairakchida ngasi magdali da kuigi thado in p amade maitai airlines na meeting on community understanding for peace and harmonious coexistence in Manipur kai chindana Zarinku ngasi su adumak peace initiative tawba kaino ma khoi pangthokta na statement ga thuise sumain tawdana nakalam rom da yengragadi akoi tongan ba community sing sisu dumak peace pam ngantani ozarin ku sumaina tongan ba makai dagi peace initiate tawba gi step changsilak pasa ozarin ku kari haini akoi gi lairiba si phibam se kana gomba bana lairiba lansi lairiba hojiki conflict si 7 years devastation dagi hena sathi gani haibisu yawi dumapu koi hojik peace initiate taw nabadi koi tongan basi dum thogla eba Zarinku gi motadi masi kamaini yengbe kai point of view lebi Zarinku thadu in pina koi gi hana dagi hona makoi gi oiba tongan ba identity ema leijai madugi pot da makoi chatkani makoi kuki gi nomenclature manung se leiti habugi mogi ka issue le hadi indigenous soina koi sida hana dagi le pui ofum le aduna ofum mo raga ngasi makki meeting du da akoi peace initiatives punno hona mineraga akoi keno tawgadabani work tongmina ba haibsigi resolution yam tasing lomine habta maitai alliance ki kanguga datagi tharu pi ki kanguga aduda lurisi ngasi meeting si tawdringai ta ade kenogi KUKI gi koi naharun hai tare mogi khulai paiba loop kharana koi gi thadau in pi gi kangu sing se moida hat kani ne ki hala okay aduna keleyo pochida tharo pina KUKI gi hujiki keno do keno ne magi group to ai adum ka keno tokje haijarake aduna hat kene ni kele pasida madugi reply da response da keno na thado gi akoi gi group sina hari se karigumba thado gi group sita karigumba pam do thado ama hek thok matam da hujiki hari ba group se keno ni keno gi United KUKI National Army si bi kangku na hai bane moise aduna swai area si adu bokta leigre aduga peace initiative local bu khuding ba hat kani tup kani hai base hana dagi adum tawraga leire adagi moida leiba khoi maitai sing ga tinaramba fajana khoi gi kari leinari gi haina wari shana ba bauta moi taragadi khoi gi moi gi
kano sing da kulai pai sing da nam da lupa lising kun fine tan bagi nifu tan bagi pasha khungut bagi adugi issue se lei na I want the learned and okay ma sa na I want the higher krabane mai mora phone to buda okay adu da nataba kano me amus to kre noi ga khoi ga bari sa ya ro se ai gi kano da message tam thare khangragadi okay okay kano to gani have se ai want the awa ta gani have se si pot se thar pale adu ga di manum chili se kari no number 1 yeng se number 2 KUKI CSO sina including ITLF, KUKI Jo Council, Lady Bug, Kudi Magna, Re Paiti, Download, Kano kind Lady Bus in Jinangarang, Paiti Bodi, Tulaiba, Nasi Tulaiba, FOCS Khongchat, Boom the Labor, Toro Kani kind of Hariba, the Lui Pabio, power to the solution first. aduga akhoi nongwi thado ko se kona thado kani free movement ga se kona tongni ha ba se loi yaw bune ba moi gi press no thado to organization ga thado ri press no chi da khena ba ge le ge ba yes line ma da chatle yes kari gumba akhoi gi ti tampa ka le ba organization ga FOCS na ma ha ba tam da ko mi na ama API atopa na ama yelak pa da maduri da akhoi da ki kan pi da independent voice to e tongan ba akhoi gi marak ta dissenting voice to me da na organization sing si bo ge ne ba hai we democratic freedom do pa jana chalai kana guma ma gi instigation chatte adu bu hari ba KUKI gi CSO sing si di kana gumba powerful oi ba group khara gi makha da chat pa gi mami siam chaw ta ri se hana dai su moi masana phongdo ki ba lei ko ina jan hai ja ba moi gi MLA sing na hari se akhoi di noi ga wari sanam de su de lei sing sin hai ba do yare yes abu wana do hai gre ko adagi KUKI Jo Council una matam da governor da hai gre se su na hai ba line do da ko yare hai ba di aduna tak ba di su de lei ba pot sing sina hai ri ba su de lei ba hai ba di KNO and UPF suspension of operations sign tong na gi ba kanghu sing sina hai ba da loi yare hai bina main culprit behind this crisis ko siki suda lei ba militant sing sini de hai ba da madu gi evidence na ta bra yes adu oirabani na hai ri ba pochi da muk suda lei hai ri ba kanggu se masi mamang chahi gi November 28 ta loi garabani moi gi keno se adu ga masi extend ta wi so hai de taude su hai de lairibra laitibra khangde adum chatharaga laibagi mong su dum ui aduga taudraga na kari gi damakta makhoi gi lairiba weapon sing moi da crack down tauдрibno phagatribno automatic weapon di moi da loin leiye ba aduna aina sida tajane ei ba wafam di lairiba potsi main haurak pham khange masiki main culprit kanano khange kara ye thokpo khangbani na hari pose government of India na masi lakshan na bohona bada moina khoidagi he na information leiri bani moi gidi loina sida kano sing spy thado ga leiri bani ba aduna akhoi gi pochi the main ori ba kangu sida ek tok da bida sida sida leithoga di leithoi ba sina di koi hana dagi thaja ba manga ga leiri ngai sida mars ama da lause leiba pochi da su oi nongmai thado u haiba governor gi appeal to da su gi matang dam ta pande su da su kadar sida leiba khulai sing dugi matang da amata pande oi illegal haiba ma di paliko adu moi gi du su sanar di illegal oiribra oidabra adu chana daga su oiribra illegal weapon di oiribani da adu political kano ma khakta kamai tawrino haiba sigi potta koi khan thajaba yam wat panina adu gi thajaba manga lari gi marchida amuk March 1 gi decision je kahel agadi amuge na mogi motive se karino haibudo akoina choi de yeng kane ba kari gi no bada hoji bawta Mizoram gi lal do ma chief minister da ngasi bawta government of India gi side gi kari gumba wafam amata phongdok paleite ma gi activities sing da foreign land gi rebel group merged on bada united unification to bada ma yauraga tawgibudu karigumba wafam amada government of India dagi phongdok patadri aduga moigi MP na chatlaga unarubagi wafam dusu migi lagabu unarubagi wafam dusu karigumba wafam amata tade mana phongdok padadi chin state se akoi India da merged over wafam yawi complete violation of the international principle ko UTI citizens jury gi violation ne badusu not only Manipur Burma itself se sishu British na thado mane aba adugi if nagi Russia yauraba China yauraba adugi UTI citizens jury principle do sinaraga aduda yam chawba lakadaba consequences sing do India na madu khangamoi do leite ba adubu
चलुब मैम करीमता हाइदना लेरिसे करिगिनो हाइबगी अदुगी चिंगनाबा अमसु लेबनिना हुजिमकी ओइनदि मखोइ इंडिया गवर्नमेंट से अखोइना थाजाबसि सुगाम खरगदि थाजरकपगुम तौबा अदुबो अखोइ येंगसिना सेक्रिफाइस ऑफ अखोइ पीस शांतिसे पामनिना अखोइ मोइदा थवइना थाजबसि अखोइ पुतुक जरबनेबा कोइ रैली चलगे अखोइ पीस रैली चलगे हाइजरबनेबा मसिगी पोटसिदा मोइना सपोर्ट तौरगदि एजेंडा बिहाइंड द क्राइसिस से अखोइ या मुन्न मयक्सिना खगपनिना पीपल्स मूवमेंट से अखोइ मियाम सिग्रे yes चाही चाम चनी लगी होना सिर लापने अखोइ खुनसिगी जून तादा 2000 अखोइ मी 35 दगी प्लस कुनगा माथोइ सिरिबने हादगी सिदा हाइलिंग चटपसिदा सिजनोबा अखोइ मी क्या नो मोइना हातेदो चाम हात के ngudro dising हात पंग ngudro अद अमा खतंग सोपदा करिदो इशु ओइगदो तौरोइदो तौकदो थबुक तो करिनो अदुसु फजना खंजन बिबो फैयबा यागोमेनसु बट कोइगी हुजिग लेरिबा कुकी जोगी इंजिलगा चटप किहलगा चै किहलगा चटपदु चट्टिनुनु सिनाइजे मी खरना मोइदा किहलगा मोइदा तौदे दे नोमोइ सिदुल तौबगी थाबुक तो थादोक पिरो अखोइ शांति ग चंजलसी अंगांग मयामा मागी जनरेशन मांगा अबने अंगांग मयामा सिकी चाही अनि सिदा लाइक तमम खंगदना लेइबा मयाम से मसकी वखन खल खांदा शांति की पोतुदा मखोइसु यावना चंजलगा साइ नोंगै पाइबा कांगुदु अदुगी अकीबदु थादोक पिरो कोइ पुन्ना स्वाइदा चटलसी हाइबदुसु कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना खंबिगदबने मरमदि अखोइना हुजि खंगबा हौरिदि मोइना थोलैबा पोत खुदि मक्सि लोइना मोनोटोनस सोइना जाप मानबा मोंगम ग थोकपनिना मसे वन कमांड लागा तौबा की खंगी कमांड चटपने से मसीमदी मधुना तापनिना हयेंग अखोइना चटपसिदा सिदैसिदा फतनोंग थोकपा हाइबिरिबसे मसी हे थोकप मतमदा अदुगी कॉन्सिक्वेंसेस तो अफबो ओइरोय मणिपुर थवाई क्या थागरबनी लिसु थानबा मयाम लेरिबनी अदुगा हेना थारकपसु यायसे सिसु खंगदबनी से ऐना सि अदुगोइना थमजके Thank you very much. I'm Nuaize. Zarinku Marik Chumba Warol Kiama Tambiri. Sigi Pukachariba topic asida Kugi Tongan Tonganba panelist home Kugi Zarinku Manihar Madi Pabung Manina Tongan Tongan Bawarol Mayama Matambiduna. Kui Mapung Fahan Bivugidamukta Hana Oja Humbu Tagat Papung Doctory. Thank you very much once again. Yam Nuaize Kugi Haying folks na Shinduna Chatkadoriba Kugi peace rally akogi nungshi paujel puba akogi labda masida lairiba akogi even akoi kuki ga conflict thogasu masida akoi amata oina ichilina oibagi amata oina nungshi chanabagi mong du da chatlasi habagi khongchat asi chatpasida akoi zaring kuna ga thambigi ba chatka doriba singchida akoi unwanted issue thoktana ba masi folks da appeal tawrimaksu akoi folks ki maikai de shu chapchaba adumba kanosi lokhat bigani habagi chapchaba thajaba leijai aduga even कोई उजा रिंकू ना हुजिक पनबीबा कोई मैम सुदुम खंगदना लेरबनी कोई हुजिक मैतै एमदी कुकी की मरक्ता थोइबा कॉन्फ्लिक्ट असिगी अचाउबा थौदांग लौरिबसी कोई सुगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की मखादा लेरिबा तोंगान तोंगान ग्रुप कुनमंगा सिना पाइरिबा कोई खुलाई असि करी मरंगी दमक्ता इंडिया लेंगाकना लौखत्रिबनो हाइबसी मक्सु अखोई मसीसु अखोई यामना खनमम थोई मसीमकना अखोइना इंडिया लेंगाकता यूनियन लेंगाकता अखोइना थाजब ngamdaba अदुबु हजिक्सी ट्रस्ट अखोइगी डिफिजिट लेरुरबसीमा थाजनबगी अचौबा अखोइगी थोमखक सारकनबगी पीस इनिशिएटिव तोगान तोगान बाइ सेक्शन दगी लाई अदुबु हयेंग चटकदोरिबा अखोइगी फोक्स ना सिलगा चटकदोरिबा सुंबा पीस की पाउजेल पोबो खोंगचट असिदा इंडिया लेंगाकना थमकिबा पीगिबो ऑर्डर की मतुंग इना मखोइना मसिदा चपचाबा मखोइगी वारे फिरेप से लौरक्तबा तारगदी अखोइगी प्रॉक्सी वार अमा सिंदुना कुकी की मकुता मैतै मयाम अमा हातनबा सिलबरा हाइबसी मक्सु अदुमक ओइगदोरिबनी अदुमना अखोइ ईश्वर खुरमबा नतना कोई उपाय लेते कोई येंगदोरिबनी हयेंग सिमक यूनियन गवर्नमेंट ना करम स्टेप करम फिवम लौरके हाबतुगी डिसीजन से कोई हयेंग अखोई फोक्स ना चटकदोरिबा रैली सिगी मतुंगदा अखोई इंडिया लेंगाकना अखोई की मणिपुर बु करम मियेंगदा येंगी हाबसी कोई हयेंग खंगनी अदुगा लोइसिलपदा हयेंग चटकदोरिबा कोई चिलिनाव अदुगा फोक्स सिनबिदुना चटकदोरिबा खुदिमक असोयंगाम अमता यावदना अशोक कंपन अमता यावदना यामना माई पाकना
folksna thamliba pandam simak haidi shanti purakpa ngamba hanagi normalcy unrest oiba akhoi lamdam asi tangdu leitaba ma purakpa ngamba oirasanu haibo warol se thamjabo loinena masigi onedi mieng tabiro khwai punamaki mafamdagi kainena ba yathang nijari till then take care stay safe and good night